Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti surat ngayon ta ikan biyag ita, ket naggapo kinipagayam a lander, ti probinsya ti Cagayan. Kastoy man ti kunana iti surat na. Tagala Trinidad, ti katugangak a lalaki. Aggargarden iti strawberry. Awan masapulak at trabaho, tawan nalpas ko a kurso. Iso anapanak nakigarden, ijay la Trinidad. Ket ijay meten na nasapulak ti babae a nagbalin nga asawa. Ado ti sao ti tao, no apay nga isukano ti inasawa. Kanad dapay nadagsen a pasamak akayat kumed nga ibinglay dita programa yo. Bueno papagayam, intay nga rudinggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Pagayam Alander. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Amom Lander, kasladyak mamati iti dayta nga ibagbagam. Napudnuakan ka, Jerly. Ay-ayatan ka. Amo ti apo dayta. Nga oray masiko ka? Anya ko ma. Basta lakid di pudnutin ako na. Ngayon tarayan na ka ti kaayan-ayat mo. Kat awan parikot na dayta. Jak amo no anya ti aramide. Basta di ko na, Jerly. Napudnuakan ka. Uray, kasta ti kasasad mo. Sige, kitaan to. Tapara kanya. Kaslawanan iti panunot ko ti makiasawa. Anya? Wan, ngamjay ko na. Panunutak pa'y anaimbag ti daton mo nga ayat. Di ka magkadipilitan no talaga di nakayat. Ang timakunak lang kan ka. Napudnuak. Ken ay-ayatan ka unay-unay. Talaga gaya masabsabong ti may mulmula dito yung lugar. Nagpipintas na. Sapay ko ma. Taklo na nagtumat lang ni Jerly. Mabitla ang Lander. Da kayo matgayam tatarandol. Kayat ka kasarita. Napatag ti bagakan ka. Anya dito tata? Talaga ka day nga gusto ka ka ni Jerley. Amumet amasikog ti anak may. Wan tata. Ay ayatek ni Jerly. Uray kas jeti kasasad na. Basta. Wan tata. Iso akayat kumat amaamon kada kayo. No pudno ti ibagbagan ni Jerly. Amom. Isukat ti pagpupungtutan mi na unay. Taga-Bulacan ti lalakay. Unami nga idarom may. Ngam kasla paboran mo't ni Jerley. Iso binaybayan min ah. Kastagayan. Iso nga'y bagak mo't ken ka. Panunutan pa'y anaimbag na ita marikritnam. Saan nga ay ayam ti ayat, Lander. Daddy, nabayag kayon sa nagsarsarita kini Lander, ah? Pinasarita, may papan iti panagdaton na ken ka. Daddy. Ipatpatagda ka kas may sanganak. Iso di mi kayat nga damang lukukon ka. Iso kinasaritak ni Lander. Dinamag ko, no talagang ngay ayatin na ka. Kahit amuna pa'y amasikog ka. Kat, anya ti kunan. No awan ka no ti panggapyaw nga kalay sa itinubyaw. Tinakasikugkan ka. Di iso kanulangan ti mangikalay sa kan ka. Ibagakan ka tipod no dati. Nat nagmatan tirik nakin ni Lander. Kayat yu ka di, nga iso ti pakiasawaak. Kayat yu ka di, Daddy. Amog, no sa dino man ang tinapanam itay, Lander. Nagapo ka ijay balay ti masikog abalasang nga ararmam saan ka di. Wan na.
Ay, unay kamatan anak ko. Apay. Anya tiga po nangagayat kay ti dayjay a babae, aya. Taapay kay isupay laang ti aram-am. Apay, di mo ammo amasikog. Amok day tananan. Apay nga rod nga isupay laang ti aram-am. Nagadumat a babae dita. Pasensya kayo, nanang. Yan talaga nga isu ti ay ayatek. Unay kamatan anak. Amom ka di nga adapay ka aroba tayo. Akapungtot ko launay, gapo iti ibagbaganakan ka. Anya kami tinaibaga na ayan, nanang. Kunanakit din. Siguro, awan panunot dayjay nga anak mo. Taam mo na lang arudan anasikugan dayjay a babae, isupay lang ti arman na. Wano saan? Pagay-ayaman na lang dayjay a babae. Kunanakit din kanyak. Iso ang ngimato ti boses ko ah. Ay, nasingpat jay anak ko. Kinunak ngayon sungbat. Bayan niyo lat na idan, nanang. Iso ano mabalin? Agsapol ka iti sa bali a babae, Lander. Ano ti babae dita? Di ka mang lukloko akasta. Awan iti panunot ko day ta, nanang. Lander, anak. Aday wamon dayjay a babae. Nakaturog ka din ti anak mo, Mila. Saan pay? Aday jay salas. Agbuy-buya. Apay, di mo nakita aya. Kasta gaya, Maya. Umay kakit de. Tain taman agbuya iti news. Saanan, tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya day ta? May papani ti lalaking agdatdaton iti anak ta. Apay, awan iti panunot mo day ta. Ha? Wen anya? Unay kamutan. Apay aya day ja lalaki. Ipilit na nga rod nga agdaton iti anak ta. Nga uray kas jay ti kasasaad na. Ay, nasayaat mo, taim palagip mo day ta aparikot tayo. Kat, adda maisingasing ko. Anya day ta? Amom, kasla mapaliw ko kat adda matrik na ti anak ta iti day ja lalaki. Kat kunana kanyak, akayat na ti makiasawa iti day ja lalaki. Anya kumaita? Tapno saan ang madadaol ti reputasyon ti anak ta. Nagruna kat intarayan mo't lang tinubyo na ide. Kaya't kumot aday dya lalaki ti pakiasawaan na. Apa nagsanay ka? Madi ka di ti imbaga? Awan da kas natin bagam. Anggam, sigurado nga ta. Atin tulok hunda dya lalaki ti anak ta. Ay kot, kasarita ta ana imbaga. Kan no aramidan nanto ti kasta. Di idarumtan. Sige, no isuti ko nam. Kasaritak to nga rod, inton agpasyarmanan diti balay. Daddy! Mami, tulungan da! Apay! Anya ka dito mapaspasabak ka? Tiyan ko! Ang mga nood-anakan. Ala, ipandakan ito hospital. Mila, bakit? Umay ka! Dirasem! Ay, aya! Mami, ano nakaksan? Ikay sagana dagiti usaran. Kay pantay di ospital. Juan! Anya ti anak ko, Daddy. Lalaki. Naglungpo ang lalaki. Agyaman na. Napat ganti arapaap ko alalaki kumatag balin nga anak ko. Naimbag na oras yun, tata. Naimbag na oras mo, Jolie. Lander. Napanang ijabalayo itay. Kat ninanamila tinakaibaga. Ang naganak gayaman ni Jolie. Wen, kat yawid minton bigat. Bantayan mi pa ita. Agyaman na, tanasalon at ni anak mo, Jolie. Uwan. Uray agawid kayong tata. Siya kunti mang bantay ka ni Jolie. Isa lang, ta nakababain kan ka.
Sana bale, agawit kami matlangin ton bigat. Sikan ti agawit. Sana bale ta na irwamak iti puyat. Lander, mabiit laang. Oh, apay ka din, Nanang. Mapan mo pa siyaran ti ar-armam a babae, kasta ka day. Amo, ada nang iba ka kanyak. Naganak gaya man idi na panadumingaw. Apay, di mo amo? Amok day tan, Nanang. Kat, isumanan ti papanam ita? Uwan, Nanang. O sige, tamapanak pa. Ay, una yun ti anak may. Talagaan na in love iti dayjay a babae. Anya nga tati kinay kayat na iti dayjay a babae. Itata, adan tagdatdaton ka. Kaya't may nga dadanggan kada kayo. No talaga adisidido kayo nga kalaysa. Daddy, Barok. Kaya't ko amang nagtidesisyon mo. No siyak ti damagin nyo, disidido ak tata. Tilangan song bat ni Jarlitor Orayak. No day takat, mayat nakmat. Nangag mo, timbaga na. wan daddy. Ket jak ilibak. Ay ayatekmat ni Landar. Agyam anak. Daddy, iswak kidawak kumatulungan da kami iti panagkalay sami. Awan pare ko titida ita. Amok nga awan ti pagsapulan ni Landar. Huh? Gayam sa nabale, basta ti importante, malpas ti kalay sayo. Iswa da kamin ti makamok. Agpaiso, daddy. Wen, basta ti dawatag ken ka Landar. Di mo ko mapaglulukwan ti anak may. Ikarik day tata. Jak maaramit ti kasta ni Jarly. Gaputi ipatpatag ko unay-unay. Unay kamatan bakit? Apay nga itakala na gawid ni Rabina. Yan sa dino ka di tinapanan. Kwa, napanak nagisursur iti lakok abang banglo. Ngam, masurunak. Kasano? Puros utang mat. Kanay matlakastan. Ne, kita magsasangit man yung dagiti anak ta. Imami itay tinangasikaso kadakwada. Ngam talaga asikat isap sa pulenda. Ay, nabanugak. Si kapay laang ti mga iwan. Itimpla am iti gatas na. Anya? Talaga ka di asaan kanya agpadede? Agin na naaklaang. Tanabanugak nga rod. Unay kakit din eh. Ala, ingkang harot aginanan. Tapagkatasik pa ida. Nakaturog ang dagiti anak mi. Yan, maliman. Awan pa'y lati asawa. Kasto yung madlata na kanayon. Di na pa yan among asikasuan dagiti duwa nga anak mi. Uray ko man no, nawadwad mat ti ma-income. Ayun, saan mat? Napanan naman nga tayo. Asino mo taday ta? Ang mga nyo dadadi. Uno saan? Ni Nanang. Umayan! Naimbag nga oras mo, Manong. Naimbag nga oras mo, Matt. Asino ka kadi? Da kayo gayam ti kabsat ni Manang Jarly. At da ka di ni Manang, Manong? Pasensya ka na ding. Ngam saan na siya kabsat ni Jarly? Ha? Sino ka nga rod, Manong? Siya ti asawa na. Ha? Pasensya kayon. Da kayo gayam ti asawa ni Manang Jarly. Wen, siya nga rod. Ngam anya ka di ti gagaram. Umay ko kumasingiran dagiti bangbanglo nga inutang na. Tanabayagan dahi di Manong. Ha? Ne. Adagayam utang na kan ka. Mano? 1,500 amin, Manong. Sige, mabait lang ha. 31.5. Agyam anak. Uwan gaya, Manong. Madamag ko man. Talaga ka di ada kayo ti asawa ni Manang Jarly? Wen, ket addan duwa nga anak mi. Apay ay ading. Ay,
Kat no nakita mo't nga ada kakibkibin na lalaki ijay syudad. Iso nga inyanos ko tinmay. Uray sumipngutan. Awan pa'y mo't lagayam. Ading, agpaiso ka di dagitang ibagbagam. Uwan manong, talaga nakita. Iso pa'y nga rutin ang ibaga. Nga uray sumipngutak nga umay. Awan pa'y mo't lagayam. Nga manong, di mo ibagbaga siyak tinang ibaga. Pangasim. Agyaman nakta si Mangpot kan, Jerly. Sa dino tinapanam, Ay, nabanugak. Kayat ko tagi na na. nabannog ka. Tanapan ka nakikinibin iti lalakim. Kasta? Ha? Apay akasta ka, Jerly. Inayat ka iti laksid tinapalabas mo. Ano? Lukwanak pa'y laang met. Ay, onay kamatan. Apay, anya ti panagkitkitam kanyak, garang ganjang? Ha? Napanak nga rod nagisursur iti bangbanglo tap numatulungan ka. Kastapay lang, tibagam. Pay gunggo ng mga asawa. Sikat awang dunggo na! Anay ko. Nagalaskan! Agkabil ka pa yan! Ipulong ka kini dati! Ipulong ka! Di yula ka din mapakawan ti anak ko abalayan. Maawatan yung kuman no apay ang naaramid na ti kasjay. Ano saan na iti may balon? Gapo iti inaramid na iti anak mi. Di minto pa'y kabilan, isukit din ti mangkabil. Agpaiso ti imbaga ti asawak abalayan. Kita man ti rupa ti anak mi. Naglemah gapu iti naramid ti asawa na. Amangan no nakarupay ti naramid na. Iso akasta tinapasamak kan kwa na. Marwam ti anak mo. Siya kun ti agpagpakasi. Pakawanin niyo kuman. Saan? Bayan yun, nanang. Ano sa kunti may balot? Sige, pag-awid kayo. Tapno, saan kayo man na mapaapa dita? Inton ko, ipabalod na kayo man. Narigatan. Kita, nagalas ti panagsasaw ti anak mo. Ala, agawid kayo, nanang. Pasensya kayong daddy. Makunkonsensya ak. Iso nga, ko makidawak. At sapay ko matapat ganda. Anya mananday takid dawam. Irwar tayo ko may pagbaludan ni Lander. Mabalin ka di, daddy. Ibabayad na kami at adakil mo. Idi, porsigido ka mang ipabalot. Ita iparwar mo manan. Di na ka mawawatan. Ibabayad na kami. Iti kasta desisyon mo. Agburak lang ti darak gapo iti ugali. Agyaman ak ta nakapanunod ka matlaan, Jerly. Makonsensya ak ngamin, Lander. Iso, pakawanan na ko man. Wen, napakawan kan. Saan ako niya agawid di balay? Anya, sa dino ti papanam. Agawid ako ni Jay lugar mi. Kat yan tangay da kayo ti adda mabalin na. Ken awan mo't pagsapulak dito eh. Sikan ti mga sikaso kadagiti anak ta. Lander, Saan na bale? Naanus mo't dagiti dadakkel mo. Ang mga sa asikaso kadakwada. pangasim. Di ka kumapumanaw. Pakawanan na ko, Lander. Ipagpagapumla ko man kadagiti anak ta. Pangaasim, Lander. Saan ka kumapumanaw? Nakadesisyon ako ni Jerly. Kat sapay ko ma. Tama pakawan na iti da ito nga aramida. Upat abulanen tinapalabas, sipod day di panang panaw ko iti asawak, Mr. Lonely. Ngamaklunek, makonkonsensya ak. Ken kailiw ko pa yan, dagiti anak mi. Aw-awagan dak dakatugangak. Ipagbagata nga agawidak. Anya ti aramidak, Mr. Lonely. Damagek man ti opinyon mo. Pagaya Malander, nunapod no lakit iti asawam, itiin na panagbabawi, kan talaga si pupuso, itiin na panagbalbaliw, sana dakes, asubyam ti pamilyam.
Lipatamon dagiti dakas a napasamak iti kalabas, ket baliwan nyo ti mangrugi. Ipariknam tinapudno a pamatek iti pamilyam. Iti kasta, ad-adda a lumagda, tinayat yo asa nga pamilya. Ket agbalin kayo a natibker, amang saranget, kadagiti panubok a sumangbay. Alakastan, ket agyamanak iti ingka panagsurat. Bueno papagayam, ingkay nangnagan ti panakay drama ti pakasaritaan, ngayon patulod, ni Pagayam Alander, ti probinsya ti Cagayan. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lolo. Agyaman kami tingkay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.